Ebusia for me mamo akwaba shonko eba too much GH fide kese eso munia pa na ama owusa eni na dana trending issues na meji meje say ya mecheche mu eretre ahwefo na ebiem so etiefo sesi ada breaking news abeto dry ewo man mu etre se eye America investigative group ewo ha anidin edi FBI a Ghana ha ye de eye BNI no sesi ada yo ma bepie mu ewo ye man mu Ghana ha no wo mo ba ye so no wo makodom ye de no BNI for eno bom say omo ye investigation na investigations no nya esha say ebra FBI for ya woman Interpol eka bom a won ko che abrante bi e wo Dubai a wo ye Nigeria ni anidin e de hash papi a wo mususu say abrante no eye fraud bi akoso e wo America sika ye de ma American states for bi for a coronavirus relief say one more nye juma sika mbetimi e de twa mo ho e wo coronavirus bre mu no say sika no eye first CB etimi ask me ayi eye account say nka entom ne fio e de account for akoshem na no e na nhwemu emom copy o Dubai e che abrante na nhwemu so wo mo ye a won to abrante na no e na from reporter eba e che say elidi omo amomaba Ghana ye man emu no omo ba ye so no wo ma beso BNI for so asre ye no meso BNI for so ye no nhwemu omo ye na akodu eye IBRAH na sisi ade de wono so eda hot water se wono na bukere Japan wo mo twema so de awo man Ghana mu na IBRAH kro ya so no wo mo tutu na no we release edin akese wa Ghana ha ye gidi se wo mo ye scammers na fraud de juma ibi wo mo ye bi awa Ghana we release sa edin no ede amom nti Ghana ha sisi ade de enkofo to ayehye pa ensema ebo ba no eni soso eni enyan pa na yenko ensem ni mu breaking news no etre se eye Ghana ha se ye ka ye female celebrities ni bia ebi hu beka pa bebe na ebe ko down because IBRAH eye expose a wode ba na nye hono abukere Japan kwa no be expose no wa kire mu a kire se eye celebrities e mana wo mo so omo ye into eye fraud ne scam no wo mo so edin bebe mu bi na bia mu so no wa start ekra ebobodin wo bodin wo sha se ewo eye abrante bia ne din ede Dr. Sledge eso we dey o making no eye noted ewo ne Instagram page na say ena wo cho ewo ne Instagram page ono say Master and King of Gold Scam. Dubai people are looking for you. Sa and watch your honum to say, say, ade dear, Dr. Sledge, I Ghana has to ya brand on so agility power hanu. One and I IBRAH ni aboni din can say one also what can conform we into scamming. I will know the gold moon and would in Juma or go to home and what is scamming a year Dubai for and also yes FBI for my PM Ghana and woman so Ed woman sa ever so a brand Dr. Sledge no emu. Now what female celebrities no and 170 there. A dear Wapa Ban Ghana ha I she go for to say a beat woman to woman tea woman be that woman to say abro madwen ene wo monte ase so ebi so tie so enya mama asem we yenim dada na kana ne antimi empemu ka na ebusafo ye go he edin bia omo edin abe ya enkofo bia omo din abepie mu ewo IBRAH ni expose yi emu na me sha se na me de JACKY apia Ghanaian movie actress and also adini din pa and also living lavish lifestyle ewo Ghana ha na JACKY apia yi ya connect no e de ama too much money guy bia and also into fraud and also Jessica they said also no nsem no eda investigative board so aye hwehwe ne nsem emu enu ntikofo ka na IBRAH from the expose no pa che say JACKY apia ene abrante we etan antepa nti JACKY apia no ho beka ewo fraud case yi a FBI abepie mu a wo ye mu hwehwemu ebiem so wasabo eye BECCA enyom tuni a waga na ha say sisi ada wa ware on ne kunu Nigeria ni bema Tobin enete wo bo eye BECCA ne kunu ni nya edin se wo mienu so eka eye enkofo a wo mo so wo mu edin ewo eye scamming business ma wo so wo de o account ema ebiem so wo gba mu efa eye plane efiga na ha ko Dubai ko boa fraudsters no ema yetimi de eye fraud money and say money laundering bi e account mu e de koma wo mu a eko edu wo mo nchen na ebiem so wo gbobodin wa fa ensi won ma wo bo hajia for real what the 2016 transaction be a cost so no target haja for run so no so eka yes celebrities a man won so me indulge in fraudulent actions ebiam so me scammers e wo ha ebiam so no Salma Mumin edin abepiem obi Sandra Ankobia so edin abepiem ebi
Jocelyn Dumas so edin abepiem ebi na edin ni de do so pa na bebi amagba so no ho na de besi nanso blog o de betu dwa celebrities.com o se ye hwe nim because more feel like eba edin bobon de do so pa ensem wo mu pa na FBI phone hwehwe mu o mu ye ni de se si ade ye nka hu ni se Ghana ha san kofo na mbo mu din nya no wo mu ho eba be kiro mu wo mu sika mu ye ba be hwehwe mu se na ekwan ye nam so o mu nya o mu sika akwantu o mu kutu kwan edukọ Dubai ene dan da wo mu fronti what no ye ba hwehwe mu ebi se echire ensem nya nti Ghana ha se no de ekoso eno no nebuza fo ensem we ebetu dwa enkofo kasa Ghana fo kasa Ghana ha de ensem wo ha o ensem hyehye nsuma se ensem ehye enkofo esumi ase pa enkofo diduma ewo tese esuma se tese ye de nika ye nwure de ate ane se yete wo ne ye social media no mo flirting na ma ne ye hwe se bebi o mo fa ye se no me ye mo nya mo tika de ye misem da ye hu ane se yete wo no mo de tire ne ye so ye support o mo ne ye follow o mo ne ye like o ebi so kasa Ghana ha yesterday kwesi so de bia da omo ho nsem edoso enye Dubai wakwentu omutu ene obroni akoda jisika na ye scammers eno mo de o account eko na ye scam afete scam money afem no mo so metime de nya sika edefi about this adwuma we de no abi no mudi eno mo de nya mo sika wo mo de tika na wo flaunting all over social media nti se ka na ye ka ebi so ka se IBRAH se ada ide ye hu de fanye no Ghana ha ase na adwene bebi why yes ni bi e wo mu ati afa so ase wo ya ye tese unhu de o pa kirempo de bebi o ne nama wo gina so o kasa no mo unhu ne fare by po ne bisu ka se IBRAH o ye snitch kese pa o ye snitch se enkofo hu nsem a wonim na asem kakra ba ne ye tuwa na ho a we bie nsem so na wo bobo nsem ani ade we de ense fata wo ye big boy levels no enye bi no enti wo nkire pra se wajimu edom de bisu for ansa na me de besi won yenko some of the comments abepie mu ewa ha efa se si ai expose ya ebeto dwa e man ma se ni adani akoye celebrities mai so me sha se na me de Douglas dia wode abeto dwa ewa ha se ene sha se bloggers have gotten work now there all this name investigation has started wachona doing ewa ha yenhwe kojo isto edia wode about say we don't have money so they don't like us that's what will happen to them ono so atwana don say Ghana ha woni sika wo obi ampe wasem esi aye ni sika yeti asundwe mu o yeti ho aye dwen ho wo mo a wo so mo mpe yasem bi san say ye ni sika no yesi a wo mo wasem aba enuntu ye ho na hia se bebe ye wo mo na wo mo so matimi de ehu de wo mo ye se emwa we so efi ohene ba Kojo Junior was say master you people why all the time bringing us this kinds of news if you don't want to fraud please forget this issue fraudsters will always exist here in our nation amasika so edia wode about say slow IBRAH pass snitch bin him pa ono so chere say IBRAH or snitch pa de waye no fatakra waye slow cry edia ma nkofo Simon P so edia wode about say IBRAH has gone mad. I wonder why you people are talking to him or taking him serious at all. What he's saying, he doesn't even know why he's saying them. Also, at the end of IBRAH, one tested in time for creating the chi, adding in summer to me because on one from reactions are well done in a chest, be and go ye or not dream, be cratia for so I bed the no about Casacasa anyhow no biaso, no adding in summer at their tomb. Lydia hating dear whatever same. This one dear wahala day Ghana and the ben ena ensem eto ebecha we bisa asempa e wa Ghana dear the ben pa na ensem say no eto ebecha e wo omanyi emu na memfa the ugly magram so edia wode abosi yawa kam I'm still here waiting asema ba life and colored wachen adwen woni said the ekoko yi de the eba yi de che say asema sipa asema ba so ye behwe se na asem no eba ko wiem ebusuafo yenim say IBRAH well hey for some time now no wa trending ewo news mu na ansa na even the recent news but na he was wanted by a BNI for ye be chino some time ago got to na no efa money laundering e bi so alleged say we scammer or ye indulge into fraud business and say BNI for ba no mo to na no na che say wono so ewo gina so a wo betimi edra kire nkofo a wono mu edisa esuma so edwuma no na hash papi no so no sa bre wa brochimema ye toto no tese ye toto na no ehwe ni nsemu akohu se na oye ya wotimi efrode American state no from musika ex sombo to say $100 million etimi echiche mu maneka
$145 million ɛwɔ hɔnom we die mo hwehwɛ mu pa ɛhu nsɛm no ne pomasi brɛ na sɛ sɛ de ya FBI fra Tracy abaga na ha ye mai so a wo mo ye celebrities a won da so ɛwɔ ha te sɛ ye Dubai akwento de bi ada no wo mo na mo ti ɛkyerɛ hɔ no a wo mo so ye mo ha bɛka nsɛm we de aya Ghana ha te sɛ aya nsɛm pi wɔ Ghana ha nsɛm na ye huhu ebikofo bisa sɛ ɛnu ti celebrities e mai nti wo mo ba kyerɛ sɛ wo mo ne adwuma bia ye na akwento wo mo tu no ni ne egyina yes scam we hu enti no wo mo tu kwan sa nyem we aya kofo nsɛm pi ɛwɔ wo mo tirim ɛnu ti wo a wo hwɛ me bisa sɛ di abeto dwai wo gidi sɛ ɛyɛ celebrities a omudin abepiem JACKY apia BECCA mo Jocelyn Dumas any Haja for rare any woman kika omudin abepiem no wo gidi sɛ sa scamming and fraud issues ya abebeto jama yachi hash papi ye betimi allocate abechi omo so aka ho na sɛ wo gidi sɛ wo mo so ɛwɔ into that fraudulent business ni bia na de wo twin bia photo dra ɛwɔ too much GH your comment section man refi sɛ wo ho kwan sɛ video we wo be share ɛde mo bibia na de be pie mu ɛwɔ ensem we eche si ye be chi wo mo atum si ye be tutu wo ma no si ye be bisa mo krampo no ye de be beto dra ɛwɔ too much GH video kese so nti so wo subscribe bia mesra so wo be subscribe sɛ na be bia ye be update ɛyɛ issues no wo so betimi ehu bi ɛwɔ phone ɛso ebusafo aha na me di edwumadi ɛkyia me dasene ye be san edi enhyemu biem micro